Amen. uJesu Kristu inkosi. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu, sibingelele umama, sibingelele umama, sibingelele usisi, ubhuti egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Cela uhlale kahle mfowethu. Amen. Siyabonga bazalwane kuNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha oyinkosi. uNkulunkulu ositholile bazalwane, namhlanje sizomkhonza. Akusikona wethu amandla bazalwane, kepha kungamandla ayo inkosi uJesu. Namhlanje siyamcela kakhulu uNkulunkulu ukuthi inkosi uJesu siya ezweni lakhe, kube yena namhlanje usiyalako nosicothisako, kungabi okwami ukwazi nokuhlakanipha, kepha kube amandla ayo inkosi uJesu. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngiyolamalanga okugcina lawo isikhathi sona bazalwane ngempela siphelile egameni likaJesu. Kube mhlawumbe besesikweni, mhlawumbe uma siphila mhlawumbe esikweni bezothi masithandazwe isambeni wosisihle sivele sishumayelile, kepha ke bazalwane lisisekelo sabo bonke kumele sindlule kulo egameni likaJesu. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngempela njengoba siphile emhlabeni sihamba nenkosi uJesu, siqhubeka noNkulunkulu, izilimo ngempela bazalwane ziyanda. So ngithanda ukukhula uNkulunkulu, ukhule enkosini, izilimo nazo ziyanda, kepha ke zifuna wena njengoba ukholwa ume kuNkulunkulu, ume ngaphezulu kwazo izilimo.
uthi umpostoli uPetru mayibhala uthi umuntu ulingwa ngezilimo ezinana namandla akhe. So asikho isilimo bazalwane, impela isilimo noma sinamandla, kepha thina sinamandla ngaphezulu kwazo egameni lika Jesu. Ozange basikholwa usathane into asilwisa ngayo kakhulu, usilwisa ngezinto esizithandayo, nalezi zinto mhlawumbe esingafuni ukwehlukana nazo egameni lika Jesu. So thina kwethu mase emehlo wethu abheke kuNkulunkulu. Uthi uDavide mayebhala babheka kuye, abazange bajabha nasebusweni babo. So uma sesibheka kuNkulunkulu, izilimo nezikhubekiso nokuzingelwa kuzosifica si-right noNkulunkulu. Mhlawumbe uma siyafa sofa right sife noNkulunkulu. But uma singabheka izilimo ngempela sokugijima siye eZimbabwe siyofuna imithi ngoba izilimo ziyanda. But uma sihlezi kuNkulunkulu siba nawo amandla uba sizinqobe zonke izilimo egameni lika Jesu. Wazana yabona isilimo nje esikhulu usathane mhlawumbe umuntu aqoba ngaso. Yabona isilimo bazalwane sesifamily ngempela singakwenza ugcina ungasakholwa. Sikwenza ugcine futhi usushiva ngeni. But ke amandla kuhle sinamandla siyawathola kuNkulunkulu egameni lika Jesu. Noma nje uthi uyakholwa usindisiwe, but nje mhlawumbe umuntu omdala ke mhlawumbe umncane. Yabo thina sisakhula nje sinabafowethu mhlawumbe kubusayidi kababa nje sibathathu babili kahle kahle. Owokuqala asinashoko baphila bazalwane lapha emhlabeni siyaphila. Usathane naye asho kunye nathi sisho kunye. So bazalwane ke nje manje sibathathu lapha mhlawumbe uqala kababa nje. So ngathi bazalwane nangihlukana manje sifamile uJesu, ngathi Nkosi uJesu konke Nkosi kwakungufamily yami naNkosi akusuko kwami, kepha Nkosi okwami Nkosi uyakuletha phezulu kwegama lakho. So bazalwane ngathi isinqumo leso ngahamba noNkulunkulu ngempela. uNkulunkulu bazalwane wanginceda impilo yami ngaqhubeka nevangeli. So bazalwane nje ngithenjela amalanga lawo nje manje lo nyaka lo usithandazane waqala futhi abaningi bazalwane eminingi. Because ukuthanda ukukhula sihlale sibancane sibona isayidla ngakithi mhlawumbe simasikhula siyengwa abazali bethu. Mhlawumbe umzali yabona mhlawumbe uma ngihambe emhlabeni yonke into yami sengeyakho. So noma uthi usukhula so sekuthana ulinga phela thina uhamba kanjani mhlawumbe ushiye ife emuva. So ngabathi no usathana manje ufuna ukuthi ngikhwele emuva mhlawumbe phinde futhi ngiyophila impilo yokunqola mhlawumbe ngahlala noNkulunkulu. So nje njengoba ngithena yabona izilimo bazalwane esinamandla kakhulu, isilimo esiyofika ngefamily. Kodwa thina isikholwayo kumele sibambelele kuNkulunkulu ukuthi Nkosi kwizinto zonke masithembele kuwe, kwizinto zonke masime kuwe. So nje bazalwane soba ngabantu abalinqobile izwe lezinto zalo izwe. Yafuna nje siye ethandazweni sicela Nkosi Jesu siya ezweni lakho, cela usisize Nkosi egameni lika Jesu. Cela uNkulunkulu asincede namhlanje lonke inhliziyo izingcondo zethu. uNkulunkulu namhlanje besiyasiyala yena besiyasakha ngezwi lakhe. Singakhulekani sonke egameni lika Jesu.
Hallelujah. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Wadla Jesu. Walamba Sathane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Wadla Jesu. Wadla Jesu. Walamba Sathane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesus, hallelujah bazalwane. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha oyinkosi. Namhlanje sinayo isisi mhlawumbe ungasinterpretela sisihle. Nkosi yami asincede nje namhlanje sike si-interpret sishumele ngesiLungu, sishumele ngesixhosa egameni lika Jesu. Ngicela nje usinceda yamanje sisiwami usincede egameni lika Jesu. Mhlawumbe omunye uyasaba usisi. Sizofunda izwi bazalwane kwincwadi yabamakhosi wesibili chapter 17. Amakhosi wesibili chapter 17. Siqale ku verse 1 until verse 23 egameni lika Jesu. Unkani Kings egameni lika Jesu. Incwadi ke unkani wesibili unkani wesibili chapter 17 verse 1 egameni lika Jesu. Mhlawumbe bazalwane mokhona mhlawumbe ongasinceda nje sifundele ngesixhosa from verse 1 to 23, then ke bese siyathandazana egameni lika Jesu.
Incwadi yesibini yokumkani, ichapter 17, isihlokondaba sithi uHoseya ukumkani wokugqibela wakwaSirayeli. Verse 1. Kwathi ngonyaka we-12 u-Ahazi engukumkani wakaYuda wangena embusweni uHoseya unyana ka-Ela waba ngukumkani kwaSirayeli eSamariya. Walawula iminyaka eli-9. Verse 2. Wenza okubi emehlweni kaNkolo, kambe ke noko akafananga nokumkani bakwaSirayeli ababemandulele. Ke uShalmaneseri ukumkani wase-Asiriya wahlasela uHoseya owayekade ephantsi kwakhe, emnika imirhumo. Verse 4. Ukumkani wase-Asiriya wafumanisa ukuba uHoseya umgwilikele kuba wayemthumele oonozakuzaku ukumkani waseYiputa onguSo, futhi ke engasayikhuphi imirhumo owayefudula eyikhupha minyaka le. Ngoko ke uShalmaneseri wambamba wamvalela entolongweni uHoseya. Ewe, ukumkani wase-Asiriya wahlasela elo lizwe liphela, ke yona iSamariya wayiqingqa iminyaka emithathu. Kuthe ke kunyaka we-9 elawula uHoseya, suka ukumkani wase-Asiriya wayoyisa iSamariya, waza amaSirayeli lawo wawafudusela e-Asiriya. Wawahlalisa eHala nakwiGozani ephezu komlambo iHabhore, ngokunjalo nakwiidolophu zamaMede. Verse 7. Le ntlekele ke yamhlela uSirayeli kuba emonile ungekhoyo uThixo wakhe, owaya kumkhuphulula wamkhulula eYiputa phantsi kwesandla esingqongqo sokumkani wakhona. Basuka banqula Thixo babo, balandela imikha yomhlaba awazigqithayo undikhoyo, waza wafaka amaSirayeli emhlabeni waso. Kananjalo bangena kwimikhwa eyangeniswa ngookumkani bakwaSirayeli. Verse 9. AmaSirayeli ayenyebeleza, enza izinto ezichaseneyo nondikhoyo uThixo wabo, zinto ezo wayengazifuni, azakhela iindawo zokunqula kuzo zonke iidolophu, ukusukela kwimboniselo yabalindi kuyokutsho kwizixeko ezinqatyisiweyo. Amisa iintsika zamatye kunye nemifanekiso ka-Ashera kuzo zonke iinduli naphantsi kwayo yonke imithi efukufuku. Verse 11. AmaSirayeli ayesenza kuzo zonke iinduli zawo. Mkhwa lowo ke wawusenziwa ziintlanga awazigqithayo undikhoyo phambi kokuba afake amaSirayeli khona. Ewe, ayesenza izinto azichasileyo undikhoyo, ngaloo ndlela ke awuchokoza umsindo wakhe. Ewe, ayenqula izithixo, nangona undikhoyo wayethe, ze ningenzi into enjalo. Verse 13. Kaloku undikhoyo wayelumkisile uSirayeli ndawonye noJuda, ethetha nabo ngabashumayeli bakhe neemboni, esithi, buyani kwiindlela zenu ezikhohlakeleyo, yithobeleni imithetho ndawonye nemimiselo yam, ziphatheni ngokwezimiso zomthetho xa uwonke, ngokwelizwi endalimisela oyihlo ngathi mabalithobele. Ndabuya ndalithetha nantoni ngabashumayeli abazizigqala zam. Verse 14. Kambe ke amaSirayeli asuka akaphulaphula koko ankaniza njengoyise, abasuka abakholosa ngondikhoyo uThixo wabo, basuka bayibukula imimiselo kunye nomnqophiso awawenzayo kunye noyise, abazikhathalela nezilumkiso awabayala ngazo. AmaSirayeli asuka alandelana nemifanekiso ephuthileyo, aza kananjalo nawo aphupha. Asuka alinganisa iintlanga ezaziwa ngqongile, nangona undikhoyo wayewayalile wathi, ze ningayilandeli imikhwa yazo. Verse 16. Ayilahla yonke imithetho kandikhoyo uThixo wabo, aza azenzela imifanekiso etyingiweyo
yethole yamibili, aqingqa nomfanekiso ka-Ashera, aguqa akusa kuzo zonke inkwenkwezi, anqula noobhali. AmaSirayeli afaka oonyana neentombi zawo emlilweni, esenza amadini ngabo. Ewe, angena kwimikhwa yokuvumisa, ahamba nankosiyazi, azinikezela ekwenzeni okubi emehlweni kaNdikhoyo, amcaphukisa. Verse 18, ngoko ke uNdikhoyo wakhathazeka gqitha, waza wawasusa amaSirayeli phambi kwakhe, akasala namnye ngaphandle nje kwendlu kaJuda. Kanti nayo leyo ayiyithobelanga imithetho kaNdikhoyo, uThixo wayo, nabo bangena ekhondweni lemikhwa eyaqalwa nguSirayeli. Ngeso sizathu ke uNdikhoyo wawabukula amaSirayeli xa ewonke suka, wawabandezela, wawayekela azizisulu zokuxhatshazwa, ekugqibeleni ke wawasusa phambi kwakhe. Verse 21, uNdikhoyo wathi akumahlula uSirayeli kwindlu kaDavide, wathi suka uSirayeli, wathatha uJerobhowamu unyana kaNebhathi wamenza umkani. uJerobhowamu lowo ke wamwecula uSirayeli ekulandeleni uNdikhoyo, wamlukuhla, wamfaka kwisonokazi esikhulu. AmaSirayeli athi nca izono zikaJerobhowamu, akavuma ukwahlukana nazo. Verse 23, wada ke uNdikhoyo wawagxotha ngokwesilumkiso awayesenze ngomlomo wezicaka zakhe abaShumayeli. Ngoko ke amaSirayeli afuduswa kwelakowabo, agxothelwa eAsiriya, apho asekhona ke kunanamhla. Amen. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu inkosi bazalwane. Uma sibheka ke izwi bazalwane eselifundiwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, lithi iBhayibheli kwabekwa inkosi egameni lika Jesu. Isihloko sami la ukuchithwa kweJerusalema egameni lika Jesu. So iBhayibheli lithi kwabekwa inkosi, inkosi zabekwa zalandelana. Obesebekwa enye inkosi eyodwa uAhazi egameni lika Jesu. So uAhazi sebekiwe ke wenza okubi emehlweni kaNkulunkulu egameni lika Jesu. So uNkulunkulu izinto uAhazi wayezenza zamvisa ubuhlungu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Babemali ebhala qhubeka ke uma sibheka abazali uIsrael wayisizwe uNkulunkulu wayesithandile eBhayibhelini. Masibheka nje uSolomon siqhubeka ithi wayethandile uIsrael, uthande kakhulu uIsrael. Kepha ke lana ke bafika endaweni lapho bafika kuyo le ndawo eSamaria, babese babeka inkosi egameni lika Jesu. Babeka uAhazi wayeyinkosi after izinkosi kade zibekiwe. So uAhazi wama afuna ukuba inkosi ezokwenza imisebenzi engqono kunezinye izinkosi egameni lika Jesu. So iBhayibheli malibhala lithi kena bathi bese bayibekile inkosi uAhazi wenza okubi emehlweni kaNkulunkulu. iBhayibheli labhala bese kena uverse 7 lithi kwaba njalo ngokuba abantwana bakaIsrael babonile kuJehova uNkulunkulu wabo owakhuphula ezweni laseGibhithe esandleni sikaFaro inkosi yaseGibhithe, besaba abanye uNkulunkulu. So uNkulunkulu ke wabakhipha ezweni. So bafika eSamaria sebasaba ezinye inkosi ezibe kule ndawo leyo egameni lika Jesu. iBhayibheli labhala ke lithi kena after konke lokho ke benza izimiso ezimbi kuNkulunkulu. uNkulunkulu wabathuthela kakhulu. iBhayibheli ke after sebalahlene noNkulunkulu baqala bafuna izinkosi, bafuna oNkulunkulu abazobakhonza egameni lika Jesu ukuze ba-replace i-present kaNkulunkulu. iBhayibheli ke bamisa uAshera egameni lika Jesu. Uzikena ukholo lwabo luqale ngoAshera into abazenzayo. So lo Ashera bamisa bayewanika ukuthi na yonke into abazenzayo bazenze izinto eziphambene noNkulunkulu. So thanibona kuNkulunkulu, uNkulunkulu wayezwa ubuhlungu alimale ngabo ukuthi kungani abakhipha eZosigibhithe bafike bona eSamaria bamise uAshera. iBhayibheli thani baphuma eGibhithe uNkulunkulu wabayala wathi lapho eniya khona izingakhonza abanye uNkulunkulu, izingamisi uAshera egameni lika Jesu. Nathi ke njengoba siku-Israel esikhathi lesogqina uNkulunkulu bazana usikhiphile
ezweni lokona. So manje usimise kuyilizwe lapho khona wonke umuntu okholwako ukholo lwakhe lushukunyiswe, ukholo lwakhe lutheste. So yabona uma ukholo mzali lungathesta, ukholo lwakhe ukade lungekho. So bathi banelizwe inje kokotha imoto ehambayo. So nanto basikholwa sine movement kuNkulunkulu, kepha usathane ke le movement esinayo kusifana yijabulisi. So ufuna thina esikholwako sime kuNkulunkulu sinjani, sithembekile, sinokholo olunganyakaziswa. iBhayibheli uNkulunkulu sehambe nabo bazithoba kubo bona bese bona manje na uNkulunkulu akasekho kubo, bazimisela izinkosi akumele bazikhonze, bamisa izimiso zabo eziphambene nezwi kaNkulunkulu. Lapha kuverse 15 kepha abalalelanga benza lukhuni intamo yabo njengentamo yawoyise abangakholwanga nguJehova uNkulunkulu wabo, badelela izimiso zakhe nesivumelwano sakhe asenzayo loyise, nezixwayiso abaxwayisa ngazo, balandela okuyize, benza okuyize. So uNkulunkulu na wabayala wabaqondisa basike ngenxa yokukhulula inhliziyo zabo nangentamo yabo, bayenza into ephambene nezwi kaNkulunkulu, baphula izimiso zikaNkulunkulu, baphula imiyalo kaNkulunkulu. iBhayibheli baqhubeka uJehova abayele ngabo ukuthi abayokwenza njengabo, bashiya yonke imiyalo kaJehova. So beyaliwe bazalwane, babese beshiya imiyalo kaNkulunkulu wabo, bazenzela izithombe ezibunjiweyo, amathole amabili benza lo-Ashera. So bese bashiya uNkulunkulu benza izithixo zabo. Yabona bazalwane, masihamba noNkulunkulu, yabona uSathane ungumuntu ohlakaniphe kakhulu. Yabona uma uhamba noNkulunkulu, uSathane naye usekulandela emva kwakho. The time when usuka uNkulunkulu and the time usuka uba nentamo enkulu, uSathane le gap wena oyivule uNkulunkulu, uSathane unamandla ukuthi le gap aphinde replace. Time sele replace igap empilweni yakho. So izwi leziyalo zaNkulunkulu akusahlali kuwe, but manje sikuhlala nemimoya msale ayifake ngaphakathi kuwe. That's why namhla kunabantu babekhonza uNkulunkulu, behamba noNkulunkulu namhlanje kukhona basamkhonzi, and izinto beshumayela namhlanje abasaziphili because bathi behamba noNkulunkulu baze bashiya izimiso zikaNkulunkulu. So namhlanje uthi kuwe njengoba ukhonza uNkulunkulu, uhamba noNkulunkulu, izinto zonke, izimo zonke uzungayishiya imiyalo kaNkulunkulu, because the day washiya uNkulunkulu uSathane uzofika nemiyalo yakhe akumise akunika amandla uthandazeke, but amandla nokuNkulunkulu selungasekho empilweni yakho. Egameni likaJesu qhubeke wenze imisebenzi emihle. iBhayibheli lenciko yoSawula thana uNkulunkulu seshile, yabo sena uNkulunkulu shile manje mayihambe iyophela futhi ezinyangeni, hambe phela abantu baphasi befuna amandla ngoba uNkulunkulu besengasekho. iBhayibheli nakukuze bashile ke abantu bavusa uAshera babo, bavusa izinkosi zabo ebafuna bazikhonze bona, but uNkulunkulu wathukithela and bazi manje uNkulunkulu sethukuthele. iBhayibheli ke malibhala verse 17 badabulisa amadodana abo namadodakazi abo emlilweni, babhula benza imilingo, bazithengisela ukwenza okubi emehlweni kaJehova, ukumnqula. Labona thambe sekufe isibindi, sekufe ukumesaba uNkulunkulu, kuvuka manje izinto zakho ezoba ngoba uphazamisa uNkulunkulu empilweni yakho. That's why abantu abangabaprofethi dala belazi izwi, bashiya izwi namhlanje bangabaprofeti and belazi izwi, but nanje kwafa ukumesaba uNkulunkulu. So nawe sikhonza uNkulunkulu, masihambe noNkulunkulu simsabe, imiyalo yakhe usihlale kithi ubana sikwazi na uSathane lo oyisitha nathi angatholi iminyango ivulekile, because the person azanangena kumuntu uyongena ngamandla. Yabo time ufasta unamadimoni afasta nawe emkhathini, kulo time wena uziwisa amadimoni angene, time engene wena lobe namandla ngaphezulu kwakho, and the time zona namandla ngaphezulu kwakho intamo yakho ikhulu ngaguquki, yempela uSathane uyakuqumba phasi. Uqala manje uhamba inyanga, wena amakhanda uhamba inyanga, uthi nekhanda lingapheli, unesesi ngapheli. So ufuna manje ukunqoba lento engaphakathi kuwe, kanti uNkulunkulu unikile imiyalo, unikile izimiso akumele uphile ngaphasi kwazo. So kwakuze naMose Jesu uhambeni kwami, impilo yami nenhliziyo yami ayingavusi uAshera abazongiqabanisa noNkulunkulu, because izithixo uAshera bayamenza uNkulunkulu athuthele impilo zethu. Namhlanje sothi bantu abakusukume Nkosi uJesu wathi uNkulunkulu singakhonza enhliziyo ephelele,
wathi uNkulunkulu singamkhonza sigcine izimiso zakhe, sigcine imiyalo yakhe, isivumelwano sakhe, lokhu into siphile ngaphasi kwayo, siphile ngaphasi kwayo, kungabikho gap ey'mpilweni zethu, kungabikho nqabalazi ey'mpilweni zethu, but kube namandla kaNkulunkulu ukuze iy'nhliziyo zethu zingasilahli uNkulunkulu, inqondo yethu ingasilahli uNkulunkulu, but sibe sipheliswe ngey'nhliziyo eziphelele. iBhayibheli ke time silevuso washera ukuze ashera naye unemiyalo yakhe unathamba umzali ukholwa usesevuse washera impilo yakho vele ngempela awusabi umuntu ohlele phezu kwalo izwi but ngumuntu ome mhlawumbe unknowledge yakhe noma ome ekwazini kwakhe. That's why namhlanje kunabantu abaphili abahamba noNkulunkulu bena bezokhonza uNkulunkulu umuntu afike afike ngifundile ne-degree nomuzi ushadi lokho akusinqedi kufuna abantu umuntu enezimiso kuba imiso ayamiswe kuzo nabanye abahamba kude nezimiso zikamnandi imiso eziphila ngaphakathi kuye egameni likaJesu. iBhayibheli kena bamnqobile uDrako ngobufakazi nangegazi lobubi. iBhayibheli ebhala uPhawuli Pawula thina sasifakaza ngalo ivangeli namhlanje sibefakaza ngalo bebasendulela kulo. So basiphula bazalwane sihamba noNkulunkulu sime uKristu kumele le ivangeli leli sime kulo siphile kulo yonke imisebenzi uNkulunkulu ayimisile emandleni akhe naseyimisweni zakhe siyigcine ukuze isikhala se-Ashera singatholakali ezimpilweni zethu. Mhlawumbe singahlala singamisi mhlawumbe abo-Ashera but simlahlekele uNkulunkulu ngey'nhliziyo zethu. Mhlawumbe ngahlala singamisi u-Ashera but uNkulunkulu emicabangweni yethu egameni likaJesu. iBhayibheli thina thanda uNkulunkulu sebashile babhula benza imilingo bazithengiselana bathengiselana ngokwenza okubi emehlweni kaNkulunkulu ukumnqunula. Ngalokho uJehova wathukuthela wasifela u-Israyeli wabasusa ebusweni bakhe. Akusalanga muntu isizwe sakaJuda kuphela soze uNkulunkulu sethukuthele wabasusa ebusweni bakhe egameni likaJesu. iBhayibheli uNkulunkulu esemlahlile akanawo amandla futhi aphinde amdophe. So masikhonza uNkulunkulu masingahamba noNkulunkulu sinokwethembeka nokwesaba siyibambile imiyalo yakhe ukuze uNkulunkulu angasikhafuleli ngaphandle but njalo sicocele emandleni akhe. Verse 18 ithi lapha verse 19 naye uJuda akagcinanga imiyalo kaJehova uNkulunkulu wabo kepha wahamba ngezimiso kaIsrayeli azenzileyo. uJehova wala yonke inzalo kaIsrayeli wayihlupha wayinikela esandleni samaphango waze wayilahla ebusweni bakhe. So uJuda naye sonele uNkulunkulu abesuyamlahla wamnikela esandleni samaphango egameni likaJesu walahla nombuso wa-Israyeli waJuda wonke. Verse 21 ngokuba wahlwitha uIsrayeli endlini kaDavide wambeka uJerobhowamu indodana kaNehabi inkosi. uJerobhowamu wamnqunula uIsrayeli ukuba angamlandeli uJehova wamnonisa ngesono esikhulu. So ngoba sibabeka ngelinye inkosi uJerobhowamu uthi makabusa isizwe sakaJuda but uJerobhowamu wayengumuntu ongakholwa ongazani uNkulunkulu wamiswa emesemisile ke izinto ezikuye zandlwe lakubantu abebehlezi kaJuda ezoJerobhowamu wayephila kuzo zanda kubantu bakulesizwe leso. So nathi basikhona nomuntu asindisiwe nomuntu ahamba noNkulunkulu impilo yakhe nomukholo lakhe lubambelele kuNkulunkulu bambelele ezimisweni zenkosi uJesu. Ukhona ungalidependisi mhlawumbe kwizinto eziphathekayo noma kwizinto mhlawumbe ezibonakalayo but ukhona lakho ludepende kuNkulunkulu. iBhayibheli bamisa uJerobhowamu wayisoli emesemisiwe into ezaziphila kwezanda kubantu bekade bebusa kwezakwazi uzothina ngithi mhlawumbe ngikhonza uNkulunkulu ngeke futhi impilo yami mhlawumbe iphinde ibambe ezinye izithixo but fanele ngikhonza uNkulunkulu ngokuphelele ukuze ukholo lami lubuswe uNkulunkulu egameni likaJesu. iBhayibheli thina esemisiwe uJerobhowamu wonisa ngesono esikhulu. Semisa inkosi ethenjwe ngabantu yandisa izono ngaphakathi kwabo. iBhayibheli abantu aba'Israyeli bahamba ezizweni zonke zikaJerobhowamu azenzayo abasukanga kuzo. So uJerobhowamu ke wayona njengoba eyona phinde iphatha isizwe bona bazone angeke uhambe noNkulunkulu mhlawumbe umuntu ongalishiyanga izwi lokona kwenza uhamba noNkulunkulu phinde futhi ubambeke ngenxa yezizono eziphilayo wezane sonke isono masiyasibheka isono spiritual yabona mhlawumbe isono usenza mhlawumbe usiphinde futhi usihide
lesono lesizane siyanda thami sisanda iziphathimandla zaso isono leso siyabamba ngosuyikhefe sumdala basiba ukuthi no mhlawumbe omkhulu wayemtshontsha mhlawumbe wayebhema iphepha semncane namhlanje mhlawumbe insango mhlawumbe ama-drugs lento yenze semncane ayimbamba ekhuleni kwakhe nobe semdala lento yani manje sefika athi hayi ngabhema ufuzo umkhulu no bazalwane alukho ufuzo etsindisweni alukho ufuzo uKristu so ukuthi umuntu mayekhwela ehlale uNkulunkulu zena izolo mhlawumbe zokhokho izolo mhlawumbe zeliphathana zakudala singabi namandla noma ungabi nokwalo nokwakhela ezimpilweni zethu iBhayibheli sisithandaza uJehova wazi wamsusa uIsrayeli ebusweni bakhe njengokukhuluma kwakhe ngesandla sazo zonke izinceku zakhe abaprofeti wayesethundwa uIsrayeli ezweni lakubo wayisa eAsariya kuze kube namhlanje so-ke izwe lenzelebonile uNkulunkulu sibambile iJeroboamu naseliphethe izwe naye bese wonisa izwe wandisa izono ezweni aphathiswe lona so namhlanje nawe usibizelo lesikhathi sokugcina so uma lesi singojelo masihamba nawo singabantu bodlela izwe lelophila uNkulunkulu makasibambe ngesandla sakhe ukuze singalahlekelwa ubukhulu bakhe singalahlekelwa ngamandla akhe singalahlekelwa inkazimulo yakhe iBhayibheli libhala kwincwadi kaDuteronomy chapter 16 verse 21 usithi njalo nihamba Israyeli nize ningazimisele u-Ashera zingazimisele izinkosi endleleni kodwa bambelelani ezimisweni zabo sinamhlanje uthi wathi ibandla lenkosi uJesu ibandla kaNkulunkulu lingabambelela ezimisweni zikaNkulunkulu because ibandla selishilo uSankulunkulu uNkulunkulu yakulikhafela ngaphandle kodwa uma ibandla libambele kuNkulunkulu ekuba namandla ekwenza kwathela izithilo ngaphakathi ebandleni ekwathela mhlawumbe izinto uNkulunkulu angayifuni phakathi ebandleni but ibandla liyakuma emandleni enkosi uJesu namhlanje uthanda inkosi uJesu cela usize Nkosi singalekisi ngabiswa Jesu Israyeli but sile Nkosi Jesu emandleni enkazimulo sile Jesu amehlo wethu abheke kuwe oAshera ethu zingakhele inhlizweni zethu zingakhele futhi emiphefumulweni yethu ngoba sithandaza uNkulunkulu asisize ngempela kuba yena amandla sinawo ngempela sibe ngamandla esiphiwe Nkosi uJesu sihlale kuNkulunkulu sigcine izimiso zakhe iBhayibheli bathi izimiso zaNkulunkulu abesiyabashiya thina sibashiye bazimisela oAshera namhlanje inkosi Jesu usisize singabantwana bakho ukuze Nkosi Jesu sime kuwe ngokwethembeka sime kuwe ngamandla sibe kuwe Nkosi Jesu ngamandla ngoba siphila nje sibe incwadi futhi ngempela efundekayo sibe incwadi futhi ebhalwe ngesandla sikaNkulunkulu sibe ngenyawo sothandazana sibe nje mhlawumbe yedwa lutho wengulina amandla bese siyakhona soNkulunkulu Nkosi Jesu nalolu hambo lwethu Nkosi cela usike amandla ukuze singawufuzi uIsrael singafuzi Israel but sime kuwe sithembekile kuwe sime kuwe sinamandla nokuthembeka sime kuwe Nkosi Jesu sinobungcwaliswa begazi lakho sime kuwe Nkosi Jesu igcwalise ngamandla kuzinhliziyo zethu nengqondo zempefumulo yethu ingabi lahlwa noNkulunkulu size simbisele uAshera bethu abazoSinkulunkulu asikhafule ngaphandle egameni likaJesu linamandla igazi Levana,